Goed, ons doen gou nommer 12. Ek wil graag 'n X insit, want dit maak dit net so bietjie makliker. Dan kan ons hom doen. En dan wil ek net ietsie nog insit. Ons sien die radiusse. Sien julle die radiusse? So S en T is gelyk, want dit is 'n middelpuntsoek. Goed. Nou skryf ons eers ons sê 180 minus 88 gee vir jou aan, my mic is nie aan nie, so kan ons sê, daar is hy. Goed, het ons nou nommer 12. Jy sien die radiusse daar, ek het hulle in groen ingekleur. Dan sit ek 'n hoekie X in om dit vir myself makliker te maak. En hoek O is 88 grade. So nou gaan ek in die driehoek werk, dan sê ek 180 minus 88 is 92 grade. So hier werk ek nou eintlik met die som van die hoeke van 'n driehoek. En nou gesien ek hoek S is gelyk aan X, want dis hoeke teenoor gelyke radius. So met ander woorde, nou vat ek 92 en ek deel hom deur 2 en dit gee vir my 46 grade en daarom kan ek sê S is gelyk aan 46 grade. Nou ja, en dan sien julle nou dat ek hom gou met 'n ander kleur so 'n bietjie inskerp, dat jy het hierso soos 'n vlindertjie, en 'n vlindertjie is omtreksoeke. Angles in the same segment. So therefore we can say that angle T is equal to angle S, and that is 46 degrees, and the reason for that, angles in same segment, hoeke in dieselfde sirkelsegment, omtrekshoeke, gelyk is omtrekshoeke. Goed, jy het hierdie sirkel so gekry, so en hierso, dit is 'n V, nee, nie is 'n V. Goed, nou gaan ek insit, ons nou altyd makliker, hier 'n X, en dan ons gaan aan, ons maak hom nou weer reg, laat ons gou kan aangaan. Eerste gaan ons sê, I is gelyk aan 92 gedeel deur 2 en dit gee vir jou 46 grade, want dit is, kom ons merk hom met 'n kleur, let's mark it with a color, U. That's the angle at center, that is the angle at circumference. Okay, die rede vir wat ons nou gesê het, is dat die rede is dan middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek.
angle at center is 2 times angle at circumference. Goed, nou weet jy dat I is nou 46 grade. Goed. Nou moet ons V bereken, maar nou gaan dit ook wees, middelpuntshoek is 2 maal omtrekshoek, en ek wil hom nou vir julle baie duidelik wys. Kom ons maak hom maar in rooi. Nou het jy hierdie kant die middelpuntshoek, en jy het nou hierdie kant die omtrekshoek. You have there at the center, you have that big angle. So here you have of that angle, the angle at circumference. Okay, nou sê jy 360 minus 92 is 360 minus 92 gee vir jou 268 grade. En die rede vir dit is hoeke om 'n punt. And in English you will say it is a revolution. And now you have still to divide that angle by 2, so V is equal to 268 degrees divided by 2. Dit is 134 grade. En die rede vir dit is angle at center is equal to 2 times angle at circumference. Middelpuntshoek is 2 maal die omtrekshoek. Okay, what you see here is the same basic as there. Let's call this X. And then you will see that you have here the angle at the center. You have the angle at the center, and here you have the angle at circumference. So you will have first to find out what is X, and then you can give Y. Okay. So we say 360 minus 110 gives you 250, I think. 360 minus 110. Yes, that gives you 250. 250. Weer hoeke om 'n punt. And in English we say revolution. So now you will say that that W is equal to 250 divided by 2, so that's 125 degrees. Middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. Angle at center is equal to 2 times angle at circumference. Then we look at angle number 15. Here we have a circle, and if you look at the circle as I've explained before, this looks like the butterfly theorem, but it's not the butterfly theorem because this butterfly only touches 3 places and then 1
is at the center. So then you know its angle at center is double angle at circumference. So let's call this angle M, just for clearance sake. Okay, so let's start with our sum quickly. So there you're going to say angle M is 40 divided by 2, which gives you 20 degrees. Because angle at center is 2 times angle at circumference. Middelpunthoek is 2 keer die omtrek. Right. Now you have that M is equal to 20 degrees. But here's some tricky in it. There is parallel lines. So you see there is parallel lines. Do you see? And when you have parallel lines, you have alternate angles. So therefore, now you can say that angle X is equal to angle M, which is 20 degrees. And the reason for that, alternate angles. Verwisselende binne